sini aja we ya acaranya. Panas. Panas. Nanti we malam jalan-jalan ke depan, ada pameran kan di depan. Iya. Nanti ke sana. Nanti terserah Neng mau ngapain, mau ajrag-ajragan di sana. Terserah Neng, rek jajanan naon ge bebas. Rek naik naon ge bebas. Tapi sama AA. Iya, tuh sama AA piraku Neng ditinggalin sendiri udah mau mungkin. Neng mah harus terus didampingin sama AA. Nggak boleh tanpa AA Neng. Emang kenapa? Gak boleh atuh. Kayak bisa dibawa batur Neng teh. Kalau tanpa AA mah. Bener gitu. Pengen jajan boleh? Boleh, mau jajan apa? Ada apa aja ah? Banyak. Kalau di warung mah Di sini di warungnya di mana? ada di sana nanti. Oh, ayo atuh. Ayo, Ada warung di sini teh. ada itu di sana. Ayo atuh mau jajan. Iya, ayo. Jajan apa ya? Bebas. Nanti pesenin nugget crispy ya. Iya, Aku duduk duluan ya. iya. Kamu nugget crispy satu. Gak ada A. Gak ada. Oh. Kalau seblak? Gak ada. Aduh, gak ada. Oh, ya udah tuh. Salah kabogoy urang. Aduh. Tika tingali, aduh sudan teh. Tarekan nas itu tak. Aduh, kumaha ye euy. Gitu, dirinya nyaloba awena. Henteu tika tingali. Ya ama Atuh dah iya tuh. teh. Erane ngobat ditu neng, adi ditu neng. Si atuh mah buat mau awewe lain. Ini mau kemana? Mau jalan-jalan aja, Oh, jalan-jalan kemana? bebas kemana-mana. Neng apa rem? Mati, ya, aku mau di bensin. Jika nama neng. Aduh, hanya di sini dulu. Hurung di neng naik neng. Nah, Ya, anak bonceng awewe. ala neng sudan teh neng. Isaha ieu jauh naik. Aduh. Ih, Neng sudan teh neng ieu. Aduh. Kumaha? naon sih? Tuh kangen tuh berarti kieu. Henteu ieu sudan teh neng ieu. Aduh. Tosoan nepi ka dieu we putus we. Hayu aja ngambil we.